smeća. A oni su klipu kako da napravite kantu za smeće. Kao prvo, znači sve što vam treba je kamen, malo peska, jedan pesak, sticky piston, kaktus i jedan polak. Napravimo ovako. Stavite odavde dva sticky pistona, jedan kamen i ovdje ovako dva. A stavite jedan polak, znači tako. I odavde onda krenite 1, 2, 3, 4 bloka, sam sekunda vidim da 4 bloka i krenite ovdje pa nekih 1, 2, 3, 4, 5 blokova i krenite tako i ovdje ovako izbušite rupu, bum, i stavite tako i kaktus. Sve ću ovdje još jedan, mislim da neće moći, nema veze. Sad ćemo ovako pesak, malo za ukras da bude i tu stavite pesak. Sada kako napraviti kao krov mali za to, da ne bude baš nešto ružno sada, malo se krove urodimo tu. Tako znači stavimo tu ima tu. I ovdje kad otvorite ovo, izvinite, ovo je otvoreno, ovdje morate da izvršite ovo, znači kako je ovo, i onda povećate za još jedan korak. I to vam je ta kanta. Većinom to je ova fora, ovdje, nikada ne, to vidite i to nestane, nema nigdje da se nađe. To bi bio to za ovaj klip, i mi se sad klip postaviti.